Korotaha te pō, korotaha te ao. Maralo mai koe marunga atu au ti hei mauri ora. Tēnei te tuake nei. Ki runga i tēnei whenua tapu. I takataka hia e ira tū moana, e ira moko, e tera maa pukura. I whakaaro hia i ahau mo tēnei karakia mo tēnei pō. Ki haere mai i ahau ki tēnei o ngā marae tapu. O tira ko te whakahoro tēnei. Ko i nei te pātapu o te tipuna nei i a tera maa pukura. Ko i nei te pātapu o te tāwera. Ngauri o ira moko rāu ko te paitata. Kai roto i tēnei urupa. Ko ngā mātua tipuna ko waru rau tau taroa. Rātau e takota mai ana ki konei. Nō reira, ngā ti umutahi, ngā ti rāmoko, ngā ti tituhi, marae kura, koutou a ngā ti tāwera, hoki wairua mai koutou. Welcome to this ancient parside of Te Whakahoro, which is the home of the chief commander and ancestor Te Rama Pukura. This is the home of my sub-tribe of my people here, Ngāti Awa, ki te awa te atua, mā tātua waka, te tāwera hapu. This ancient parside is 800 years old. This is called Te Umuhika, so named by Māui's daughter, Kui, nearly 2,500 years ago. The parside here is Te Whakahoro, and behind me are all my ancestors who have slept here for over 800 years till this time. Hei tautoko i ngā karakia. He karakia tia nei a koutou e ngā tohunga o ngā hāhi. Aha koa te hāhi ringatu, aha koa te hāhi rātan. Aha koa te hāhi pai marire. Aha koa te hāhi katorika te hāhi mihingare rānei. Aha koa ngā karakia o ngā mātua tīpuna. Ko tahi tonu te atua. I'd like to acknowledge all of those right throughout the world, our ministers, our spiritual leaders who have taken the initiative to pray in the morning and the evenings at any time to alleviate the spiritual battle that's happening here in this world. That is, kua rāke, a hātana, me tōna mahi kino ki te ao whānui tonu. I just wanted to make reference to Revelation 13, and it really talks about how the beast, or the dark side I suppose, is trying to conquer and take over the world. And this is why it's so important that we need to be strong, that we need to turn back to God, to Io, to the Creator, and that the values of love and kindness and goodness and peace and harmony is what's going to win this battle. This virus is not a new thing to us as Māori and as Indigenous peoples right throughout the world. As part of the colonization process, colonizers from throughout Europe particularly went right throughout the world and took diseases with them, including the flu, the influenza, and also many different diseases that actually our people couldn't combat. So we've been able to live through that whole experience. And here we are today, unified together across the world. This virus, COVID-19, must go. This virus, we should not let it mentally take control of us. That we should be calm, that we should be still, that we need to reflect. That actually one of the important things about this whole thing is that the power and the energy of this isolation has given us an opportunity to be unified and be together as families. And I think that is the strength, strengthening our families, for us, our hapu and our marae. I'd like to offer this prayer here in the ancient pa of Te Rama Pukura and support all the prayers that have been done by everyone today. Wakarawara, tāna ki te hurawa, ki te pukenga, ki te wānanga, ki te taura, ki te tauira.
I tupu I honga puhunga we ngā ritonga take. I te ororo, i te ororo. Tēnei rā te whakahua I hoi ngā maunga, tapu ko tupu a te rangi, ko te whita o te rangi. I take a mai, ko te tapu, ko te mana, ko te mauri a ngā tua. I hahau a maina I o matua kore. Ka whakataki na mai ki runga, ki te ao whānui tonu. Kia patua, kia whakanoi, kia hiki atu ai tēnei ngā rara kino ara, ko te mate uru tānei, e whakamāwiwi nei tātou, ngai wika tō te ao. E te ngā rara kino nei ara, ko te mate uru tā, haere atura koe, ki te rangi hitua tahi, ki te rangi hitua rua, ki te rangi hitua taru, ki te rangi hitua whā, ki te rangi hitua rima, ki te rangi hitua no, ki te rangi hitua whitu, ki te rangi hitua waru, ki te rangi hitua iwa, ki te rangi hitua ngahuru. Ki te puna wai o rata nei. Kia whakatau ai ko te Māori nui, ko te Māori roa. O I o matua kore I o take, tēnei te ara kia rangi nui, tēnei te ara, kia papatua nuku. Kia Māori ora I te tai ao, kia Māori ora I te mana o te moana, te mana o te tai ao whānui tonu. Ora ko te tarawa te atawhiri rangi, atawhiri mātea. Kia Māori ora I te hā, ko te hā nui, ko te hā roa, ko te Māori tapu I o matua kore. Koro taha te pō, koro taha te o, mararo mai koe,